Dobar dan, sanjeni znaci genijalci. Na današnjem času radimo jednu novu računsku operaciju. Kao što vidite, ja sam ovde napravila jedan stočić. Na tom stočiću servirala sam kolačiće u tanjirima. U prvom tanjiru imam 2 kolača, u drugom 2 kolača i u trećem 2 kolača. Zadatak možemo rešiti na 2 načina. Prvi način je tako što ćemo sabirati. Zaključujem da u prvom tanjiru imam 2 kolača. Evo posmatramo sliku. Zatim u drugom još 2. Dodajemo 2. Zatim u trećem isto 2. Što znači da 2 plus 2 plus 2 jednako 6. Drugi način. Posmatramo sliku isto. Prvo vidimo koliko imamo tanjirića. Imamo 3 tanjirića. A koliko kolača imamo? Imamo po 2 kolača. Zapisujemo 3 puta 2. Na svakom od 3 tanjira su po 2 kolača. Znak puta objasnit ću kasnije. Zaključujemo da 2 plus 2 plus 2 je jednako 3 puta 2 i da je to isto jednako 6. Ukupno ima 6 kolača. Znak, ovu tačkicu čitaš puta. Zapis 3, pa ova tačkica 2 čitaš 3 puta 2. A računska radnja u kojoj koristiš znak puta naziva se množenje. Prvi broj se zove prvi činilac, to je broj 3 u ovom slučaju jer imamo 3 tanjira. Broj 2 je drugi činilac, a jer imamo po 2 kolača u svakom tanjiru i na kraju se nalazi proizvod koji je rezultat množenja. Čitamo, 3 puta 2 jednako je 6. Zaključili smo da se ova računska radnja zove množenje, da brojeve koje množimo nazivaju se činioci, a zapis 3 puta 2 je proizvod brojeva 3 i 2. Broj 6 je rezultat množenja, odnosno proizvod.